Ka Executive Committee jo ka dorbar snong maurang keneng telapan pau ke jing persya bat om sngoy hap satya halor ke jing thu ban wanra ya ka kerdop talasi ka National Highway ke badan maurang keneng ka dorbar snong telapan pau ru ka jing persya yu nong mi khmar ka te ka than ba having stone kharpran ubala kersan bat dawa wanra yegne kerdop talasi ha ka te ka than aba keren siklat pathai kubor nekleng usordar ka snong uba petar jelawai ulong baka jingdon kene kedop talasi kan long tangkum ke jing pentut ya galej kawan ki pai ba bat kawan ra ke jing theng kali uloong basien en salej kendu ka kli du ka tranat pulet ka kong ai nong rang ban pensngau halor ke jing bom sngo ya hap ya kene ke jing thu wan ra ka kedop talasi bat jiala da ka tranat pulet kaya laj ke jing dawa ka dorbar snong nakeleng ka dorbar snong kan boykot ke jing tailang bat ka tranat pulet hamoreng keneng kador barsnong kal ai jimut ya katanat home police ba om banbu ki kerdop talasi henry deban perklanya katanat pulit hamoreng keneng namar kumba kalong menta ki pulit kiduna palat sekite ki thain Kebahapo East Kecil District Timberkong sobat yang subhai pigi press media berdalam kali kepor dan pelai kepor berdalam ini de kecik temu kejungi ba ibat kini ke press conference kini ke seni ke pemeta kalau hadir ni kini ki social media kini ki tio berada ba 57 agaba nong mikmat dan berom jungi ba MLA ba HS Karpran di kersan ke tu kecik temu banbu itu ka check post jong ka ki polis apo ka national highway di bahar pos nomor 9 untuk hadu kini minta jong highway beras kita di besar te kawai na kaliang jungi akne ko por ban long pau bangim so ya ke ba kaliang mo kamat jungi di dawa yang lo banbu kini check post apo ki highway di bahar po ka area jong nomor 9 kata ko long ba ba kejingdan kini check post ko highway pokoknya kini ka jingthot ke bubun hakale kawan jupai ba hantam kejing dahan kali hantam kebu dari kawan jupai ba kala kerja kan ka accident maka tip ka highway kini jibun di truk ki bayan bencel kali benpai kali teknik kawan ra kejing hai ki ba nulai kawan jong snong kum chu ru chu ki beli kawan hantam kali ka national highway ke ka transit road ini ba kani ka bu jing ka pos ko por bagi nak snong ki chu ot ni ki dalam snong ba dolong kepala bungi deban weng no ikene rei akipor bo miswa ni ju yakran ko pos ko por rei hatu ko por kong ba nakalian ka police department ki ai daw ba ni dan ke check post na checkpoint bar bangi check ikene ki illegal por transport ba ki ai ba highway ti nakalian SP ki ong ba ni pa bo kata rei hadir pangilai kran nakalian snong ya urusan charge ko police station bangweng ni no ikene check post ma bangweng ke klei kawan jumpa ba ti nak kata na kalian ka mo position lawan ba itu te ndai menta bangi pa bakan bari biak ke dega check post ko botale le ni persajur bani kerpa le MLA ba inum le ke kam namar ni kalau persa e kara juga nomor semua ta ko ba abodan ke check post namar ka mo position kaman power ka kaduna tang bakan ai ke service ko ba tila dadan sak check post kamor ki police ki bade ban ai service di ba ki program di jira emergency berkontrol ka law and order berpai di patrolling hak sinong bitaw kamot bobon ki kila bon kam ko check post ya kende kamot kala ni ba kalwara ka jitu ko ka bobon ya ka jing trekam ko sinong pathaw hak ba kulit kim la su ban ai service ko ba sis pa pe ba su sinong tan ko we te ka ba dolong ba ni ba limba chindan ke check post ni ba police kim don porsu ban ni patrolling hak highway ko mo ne hak yo di har hak sinong bitaw ni iba kejing jor di kamtu tu masih tu senang kisnong di tau nanta ki kali ki biang harut ki sa hime ki sa ante nanta ki driver ki sa shop ba pun tanta ki sa kan sa ba ta ba per per te kene de ko ba ni pa ba check post ni pa ni police bu han the kin ya ki patrolling mo julo ha kisnong ki tau ki yo ki han nanta ba kin dan ki ta ba per per ba kin aga service ba kloi ba nanta sa ko ta ka balai ha bodan ki jingja ini belum dijing perumahan pos nak tahu kan nak kes berper kelah belum di drop cases kelah belum di berbentuk juga song saja kita berper tidak ni penting polis saya kedistan ke batang sampo mita dari sispa mita kemudian bempor sistem ketasi kan tak akan respon dan klik saya kata ke pembuat kemudian beliau saya lagi beliau kita cek pos dia kan kemudian kalau asal kedua kata check post ini kata ke police station kemudian nanti tolong bahkan saya ke check post ini kata saya jumpa ba segi pa ba no stong hidup ko mo siya ni alam ki bari mo siya ako mo nang hilay pan pagkarpa sa kar berman ra ki por ka mo na kus ko post kalong bagidang kam nang taban ay jing sa jing dai pa ba so
Te kamne ba ong bakindan kita check post. Kata ko way. Te lang kami dan police station. Kata ko way. Tinggal ong check kita ki ibling ki borong na ba. Apani kita infiltration, sarang kita ki kita te kadi kamram juki lagi semua bekidan kan ka trend lagi cima ban kem ni kinu ni beliau di bosubas ni sikila ban sipol ban bo ni parkir ki ni kinu ki checking point ki hakim kita ko tan ko kita ko di pasar ada betul ki cigam di check post te ada bini bentang selai di kendo ni DGP na galang susno ba ni don ki benta ban semua si ban pasar kan check post te lada ka police department the home department dan nomik mat jangi ia percaya dengan jiskau jadi kebebasan sosial ni bersih dengan yang sosial bagi boycott ni jadi terlalu banyak polis department apa kemampuan police station tanpa kau kerai bagi election di satu way kau bagi kuat ban ni kalau ba kemampuan police station ulang hidup mentah ada berkaman puan kerana telah ini kau semua ban ajumur ni report yang police department se DGP kalau bagi kan susu ban kan susu kaman puan apa kemampuan police station Namun ini bah kemata ini gejing slim, apa ka hitan bentuk gejing cilai juga drops, belum perlu kita. Jika ini mengikuat lada kesakar lama ka home department ka kuat sisa berat dan kaum gejing slim. Tinggi sopan hai jemur, propose ke government ke home department. Bahkan buno, ya way of officer on special duty, bagi staff cukup, ya bendil tentang ya ke NDPS case. Umno uju officer mata crime case semua, civil case semua. Drug ni semua, dah tu kau melak untuk kita isu. Kau melak untuk temporary drugs. Pi kubur, kapos, maupun area maupun yang national highway, kibli kubur, kiba day drug, kiba pun, kiba wan bar puncak buram senang tahu kaki kenapa senang untuk kita ngapa drugs. Memang ini iba, kami semula dan pun kata alat nanti nak buat kembang prestation ke government kan buat kerpan lagi kita officer, kita di staff juga kita bilang kita berkonsentrasi tentang drugs. Kita kata, banyak kali government kan buat kerpan buat officer belum baik. Specialty bagi staff juga kalau take tentang terkait di NDPS case. Kata ada kau yang bagi kuat. Dengan ajumur haji kawan buat check post. Kau ada bagi kuat kalau buat. Jadi enhance susu ya ke financial assistance ke BDP. Ini lepas kelak terkubur. Bagaimana berat kamu jisni terrekam berfungsinya ke BDP mana lagi strong. Hari penuh dengan pai bulu bulu legan sama ayu ketiar berat. Di kunci orang penuh mentangin kau kata BDP kan terekam strong kita kim dah dilacinya. Jadi kayak itulah penting. Tinggi kuat bagi government, di bawah home department, bagi dewan enhance kita financial assistance ke BDP. Kenapa BDP kita perekam nomor ke BDP kita gawe ke bor bah aku semua tahu berat di kaum gejek sendiri. Di kata kita gawe ke bentak ke bah di bawah orang ke bor bor. Isu ikias ki beda parti kentai. Habang kias beda kentai ngamun am crash panggarit kias. Sebabon ki isu PE bagi kentai tentang ngilap idon ki bah Ibalik hikam belum illegal kok senang kita. Kalau belum ada jingdik ya, kalau belum ada drugs, kalau belum hati kaptut, kalau belum kamtil. Kita belum tahu makna PlayStation taman power abdi kita ke dunia pelan. Dan tak costable mau yang yang benar ke kam ke bekas stong kita ko. Jadi kita NGO kita ko apa ke masalah. Ni suatu usulan unum lah kita kita. Unum lah ban terasi kita. Tentang terpengen apa kan man kita ki women please nasional kebot kalau Islam juga kias, kalau Islam juga terekam, tentang babuni serang syakal kias kelah. Tiada tak kadang iba dalam kamar pengkaji syuk yang mereka women police cell, hapo kamar police station, kerana bangin lah syuk ban terekam syuk kalau itu ko ini kamar yang kita. Kata kerja bagi semua ban hajumur hendak buat hajukah cek pos bandang tu kita kita hapo kamar police station. Mentang ini madu buat jual. Di baru aku tahu mata itu kejauh benar tadi kita pendek sah. Kita mentai ini punya snai itu highway berlek kali ibu itu nanti. Di yang itu malu ada bermain itu nanti. But di semua waktu kalau kami snai kali kawan supaya kalau ada accident nomor kamu dari footpath. Di kali kamu department kan buat traffic plan boleh berpek yang tu berkontrol speed kali berlari saja supaya. Tarik boleh. Berkumpul oleh bahagian kawan itu DGP berbahagian department berkumpul di polis berkumpul yang patroli di highway habis nong kita habis yo ya haman kilan di kena school kita di cross kali kemudian berkumpul lo kena bakal lo bagi sengaja kita mulai dengan bagian pay di parking di jalan patah sekali di road rock berkumpul di parking baru kita berber omong dan kita check post check post hari ini apa cai dan kita kami check post motor you berdan di police station but nano polis you bersama check post Udah nomor police station, ni orang-orang di government police. Kata orang apa saya, apa kerja sepuluh. Kata kerja kubur, apa semua orang kerja jadi unta. Boleh sebab.